Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel betin rei nei lam me thon riu tare asai March ri ka thum kum sing nei na tri na charuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sap the ko Tamenglong March Tarikanai, Central Bureau of Communication, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Field Office Tamenglong Rilangna, Nari Sakti and Visik Varat, 2047 Namkhao Special Outreach Program, the Sai Public School, Chulon Tamenglong Headquarters, Manipur Kautat Kaikanthe, Special Outreach Program Kautai, Matthew Khin Kapmai, Managing Director, the Sai Foundation, Chief K. Sulaukane. Hadni Dr. Ingam Pame, IIS, Regional Director, CBC, PIB, Aro Infalre, Function President Sulaukane. Dr. Ingam Pame, IIS katong welcome khani keynote address kau school students nunta katiu launa kani tong studies kau lung gut lau khang sa lau kani kandi kau mansai kaza kathup na ye mi kyu thu gan sagri ram gai me tan pat ba mi gan sagri mai ram mai ram gai me tan pat ba mi ta zau ba mi na ye kumna gan sagri pat ba mi koi ta ngak na zau ba mi na ye tu na sa kane kumna students koi khau ram gai me tan pat ba mi tai su wo tu na sa lo kane Matthew Khin ka my managing director the Sai Foundation Rikaton chief case speech ka the Sai Foundation tong tam mai azu nai mi tai salokani kumna saitong special outreach program tat kai khang kadau cha mai ti law my Central Bureau of Communication that thun ku mai indau kane Dimapur March tarik kanai Nagaland Governor Ajay Kumar Varla roi March tarik kanai Monday ka state government roi naga political issue chu zak na loi lau khang lungning Lauba mi tu na sakani, Varla thilai na ministers, tribes ko itong elected representatives, political parties nun tong representatives, MLA ko kariu may political affairs committee ri naga political issue lam ka review suba may inbu na tan ngam khang subcommittee ni kasyam laubam thi tu na sakani. Vala the Chief Minister na Firio Khani Katong Cabinet Khani PAC Subcommittee Reunion Home Minister Amit Shah ta ariu na Government of India khau peace dialogue hai katum na that good na chakwang sulau nu my solution hai gwang khang ka phiat lau tho tu na zanghoi lau kan the tu na sa ka ne mi da khau governor de rui census kum singnai na tri na chanai hai face kanai pat na tat kai pani the tu na ti thai kan ni kum na stakeholders koi khau census exercise sai into na tat kai khang ma chuang la wo tu na zanghoi ka ne Guwahati March tarikanai Iran Israel khani United States ka khau ri patba mai ri thauman saruk ta chat kungku kanthe kumna global energy supplies kau kuk mai ariu nu mai nai na bam the tu na lum nu mai chamri ti thai kane Northeast March tarikanai Assam Pradesh Congress Committee President Gaurav Gogoi re Monday March tarikanai kau BJP state government re sian khani muscle power since to na election that kai ba mai hairui communities koi ta kalang ti pat lawam the khani democracy ta sukabiu bam the tu na pian mak mai indau kan the Margherita Congress Bawan Kau Gogoi Lat Sakan Mai Kau local BJP MLA Re Sian Dong Ngam Sinsuna Khani Gan Sak Ta Kapin na election ngam kantongi mi hairi Assam Kau Democratic Institution that is one kay bam thi tu na sakani election kau sian le pumtan sinsu mai kan kau democracy hai ka beauty tu na sakani Congress leader thilai na BJP government hai lat lupai na ka haw mai party ye kum na ruling party hai rui communities ka kau kalang di pat lobam the intaw karvi le non-Karbi groups khani Ravha le non-Ravha communities ka khaulat kaiba mi hai BJP tong tan the tu na khoi ti kane Tamenglong March tarik kanai Tamenglong College Yuva Connect program khani district level Visik Varat Youth Parliament kum singai na chi na churuk hostel kan the inaugural session ta Yuva Connect program khawri ka haulo kani Mrs. Chunlungliu Gangmai, Guest Lecturer, Department of Political Science, Tamenglong, Roy Moderator, Sulaukani. Kani welcome address to Mr. Namsurai Thomas Kapmai, Assistant Professor, IQAC Coordinator and Nodal Officer of Yuva Connect, Roy Lalokane. Mitong Duan Kotai, Prominent Youth Icon, Sri Daitri Gangmai, President Rongmei Naga Students Organization, Manipur, Kani Kumari Guikhanliu Malingmei, popular YouTuber known for Voices Unveil kanai rina program tai Grace Laukani Rongmei session loini khau thun ku mai latsa Tamenglong College Principal Dr. Kinthui Zinang Marem Mai Re Ralokani kanai me session khautai district level Visik Varat Youth Parliament tai Mr. NG Teukwalung, Assistant Professor and Coordinator of IGNAU Study Center Tamenglong College Rina Lalokani
My youth parliament competitions die 50 years of emergencies, relations for Indian democracy, to my Bangkao, students root na tachadwe participate sa laukane. Mi lung khautai, Guikhanliu Malingmei BSc 4th semester, rina top position la laukane, mita Jemima Faumai BSc 4th semester, Pauzia Liu Ka Mai BA 6th semester, Damui Liu Gang Mai BA 2nd semester, Khani Guangdi Khwaliu BA 4th semester Kaniu Guai rina awardee sulau kane. Tamenglong ting nai luan. Ban rau bu tari katum kum sing nay na chui na charuk. Lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang muak na ye. Ban rau bu tari padai kum sing nay na chui na charuk. Lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than ne. Mai ka guai na king chui na king lau mi khang ta tuan ku mai in da wei. Asai kang tu chom hai khau ringa lau te. In chuan khuang ru ma khai kay me kan rui king in sam da la kho. Chuan ku te.